Junan mesti ke alam apta agama Islam. Ajunan mesti ke alam apta agama Islam. Teti sabab nurut dalam rahmat satu alam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ajunan masih murni larang setada nandingi. Ajunan emas semurni larang setada nandingi. Nyuun abdina datengi neng i akhirat naungi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu